Toe whaatalo wha mau wholo whantu le soifua wholau sa moe le nei fo i vaenga o le fiafi. I le amataida fo o le nei vai aso. Tiute me whiau mga aluega fo i mai sio whaiva whita alolo inga sio tānta o tiro. Malo le wholau malo le whaatoa toa. Malo fo i le pale. Le nei fiafi o le serusu mra fitu le nei toe tasi lava le aso. Ona mai ala i o le nei fo i masina ma le tautua February landowia. Lua fe lua se furu mre tolu asia tale nei wo se mai rungo le fola le fa window le tutua mle o nanga alau Bluwave TV tu ina sa tu lau vanua wa te ro nei au kilani New Zealand e sio manto pitru au le yo maruka fa dalo fa mo folo fantu ma fa tu li mantu ma fa malo antu ya te o Samoa le antu tofi e o le tu u fo mai e tala tautonga e tala tofi Samoa. O le atunu u mamala, o le atunu u fo i au waunga tā. Ia o le atunu u fo i pele le loto, ma wha me melo i ai tiunga i so o lava se vaenga tate whialua i solo ai. Ia mo sa ili malo ai le Samoa. E pe iau whaiva o le e manu o le toloa e lele ai ma au le vai. Whaata lofa mo folo fantu. Ua whaasifo le nei a fiafi e me se fo i wa tātou wa tu vae ma tu lalanta ma whaanta wava. E le tato folonga e le fai unga le nei foi masina o February ma tofo February masina pupu ai pe ia li o fiu ku li February ya e le sofa ma malo Yesu Keriso lo tato faola o ye foi o le tato wo o te o folofa ma o fa talo fa tua ile nei foi ya so nga fua e le fa o wina i o le o nanga mo o to sa mo la tro pele o mai wa bai le fai unga le nava yaso a me se foi o le tau fa tutu nga tai le nei foi yaso ko fua ai nga e alu e ke fenga rueng ia pe wa tau fa le ton tonu mai foi ya nisi o tu langa no weekend ma le manu ia tapu inga wai lava le au ma tu foi le nganta o le fa nga solo nei le vai o le te fitu i America o le te fitu foi le fa nga solo nei le HSBC le la tali malo ai California America. Ia wa matalia fo ima tu langa fo i ta longa o le spala kapila to ia e ui o le tatou amata bele nei vai ngole fiafi ila fa malo atu ya te o to ia le tua wa na le se nolo na ngale le ia le mafa na tatou o dia le matanga o le nei vai aso wa fa mata fa ngofie ia ile tatou ngaluenga fa so o ile aso ma le aso pe o masania. Ya ai ngalo ya tatou ma o fola ngale le yo le tu wala nga ye inisio ainga ye inisio atu o inisio tangata o le ai ala fa i mai fa no no ngale le yaso ono le malanga le maliu maleoti so lava se tu langa e o ni ngase fa la fa fose wa lava tu langa fa pena ya e le o tu sa uma le malai fu mai o le to tele ana le lani tai au ya ma le tatou fo i fela mai inisio i la to o le ai mo wala va le nganga o fia e la lea whaafitai le angale leo le tātou matei sili le langi. Ia o tau lungo le tātou porukalame, le rei fo yaso,
le au ngata asia tai taulangi o tō suafa ia o ero fo i tātou ale taimi tau te awhea ai foi ia ma whailoa le atunu upo le pitonu upo le sitete ia o whea lava le atu moto le kelope lo e mafuta mai ai ia e foi aso tātou te whaalau i tele lava ma tai au whai le tātou whaamalo i le upu le nei e manzania ai oe lea e te mai moa mai le nei taimi whaatalo whātua i lai ante oe i lau sunga o lau fionga o lau tō whā o lau whitalainga ia o lau wharetua o lau tausi o lau masiofo o lau girlfriend lea lewa le taunga o siau menti le nai ai whaatalo whātua si ante le nei vanga o le fiafi mo o tō uma afe mo mola o whaatalo vai major sponsors e mese fo tātou sa marianga le leima tātou company lango sua i wale au nanga le Bluwave TV e le aso ma le aso whaafte tele le Tasi Market le tātou major sponsor songa le whaafengainga le fionga le whaasena tole e foa to pai la vea ia marwhatua ia Helen mai se fo tātou o unanga i supermarket ia le Tasi Market ia mo so o se whaataunga ma o loa e te whiriwhiri mai ai tofo le Pacifica mai Samoa tonga fiti e mai se o au te ronei tasi lava le unanga i te manatua o le Tasi Market wei fo le lantou wa unanga le cafe Tasi Pacifica Cafe ina GI te mau ai tau mafutanga Samoa nga osi lava fo i o tātou tama whanau ma kuka ina lava ma whaonga ina i o loa mai Samoa me se fo i o atu motu le Pacifica whamalola mwhafta i atu i le e unanga i songa whawhenga inga me se fo le tātou company le Tasi Market Pacific 40 ba le talo fa voucher le fionga le o pepe tele junior dala i lene whafta i tele le lango sua au ne ngalo sa voucher to tongi ai so o se lava se pili to tonu o Samoa fai ai whaataunga mō fale o loa maratua foi. O le unanga le te whaonga aina lava inu i tua te tau le alu fuala ia pia a wai koe mo o mia mai e kakala i Samoa le pase se o pasi. Ai a e fai lava iai a uma loa na salu lau o tōta wa atu le whaafonga i Samoa pe uma o na fai lau kuka ona e sa vali lole le fale o loa nai ngai fale alupu. Po tātou i sisifo, ia pēte sa vali le wharaoloa o le moe, po le wharaoloa o le saingan nai lalo manu mo tātou matamatangi. Ia pēte sa vali na, e te lea wharaoloa, le atu whalea lili, le atu sa fanta, le whanga, ma whalea se e lasi, umbu te lea, tātou fo isa la whai, te le tātou wharaoloa e whaasolo tu le atu whaasale le anga, ruantu i nganga i fo maunga, whaasolo atu wai vai si ngano, ma toi taamilo mai sisifo, ma sau le atu sa tupaitea. E o mai salolonga, maua umaile unangan Pacific 40, ma le talo fa voucher na lo walu lava le tātou website www.pacific40.com ia ona e fili la ia le moni whataunga ia fa pe fo ie tele nau lava le tūlanga o le pepa tala o loa ai te mo mia lava le lafo le tupe i Samoa ma le tuwa le PacificEzy money transfer au onanga whaamali lo to malu pui a toe vave mo se leni lafo i Samoa ia ele ngata i leo Maota Samoa service station se vai tele a fe ina e utu lo sa ia ma service lo ta vale ile taimi lava lea e utu ai ia ma sia ki swa u me fe ngofia fa pena e ma fai lava ona fai le la to ranga ia male Lucila property brokers na i Samoa fa so tai wa ila to wa le fo to te tala borders ma to nga ile ma manu lo tele o Samoa o le tanto o tunu i Samoa ia sila i se fanua o se ele ia o se fale fo ele ngata e whaatawina pe lisina antu pe lisina mai whaongale o nanga le Lucila o nisi o vaenga na tutupu le nei weekend e au jailor se weekend fo o toi pisi ele ngata o ta alonga ai pisi a toi fo i mamantua walanga e pe e toi amanta fo i ona le season la kapi nei tamama tutua ia maamata toi fo in toi whanga solo ta alonga tamitia o ngala tobia a fa pela o le te mafuta mai nei Lucila ma Australia po fele a tunu po sa mo fo ia fa malo antu le unga ia fana au e te fiu ngofi au e ke eva kuo lor ka me kikere i Moses Kwang ke ila ia wa ele fia fa pe mai ele o nga o ele mele au e te fiu ngofi ele ta mai titi ele nta alo ila lo juniors ai fa solo mai lunga o le matua ala po ai foi lan ka mai kiki foi lele na matua fili mai la vel coach ola titi ia e umaena na ona fai o le to lu kia ia ko mata longa malaka pi ta to yo ngo ta longa le nei foi weekend o lo fanga solo pe le tanto wa mai o le taito fitu
ale IRB le tali malo ai le malo tele o meleke i le state o California po LA. Le tātou manu Samoa e ui ua le manuia le tau mawhainga na tātou manu malo ai mai ai pool games. Maratua tātou swipi mai le tātou pool. Le na tātou whaato ilalo ai Amerika le atunu o tali malo whaato ilalo jili ma tātou whaamoa mo ai nai le au malosia ni usila. Uio lea, ia o tātou sawatu i le quarterfinals le na whaatau nuu i se taimul vavea ona le la. Ia ma wale manuia i le tau mawhainga si o tātou au. Ia o whaatamala lava. Iyo, pawanga le upu tau te avea walanga i le whaapeo atu fo ia Argentina la tau ia atu nau nau whaia ina. Pare tua le au le Argentina. Le na siampingi ngai le fitua Hamilton e nei Nusila. Ia wa ele se au la fo ile le whaate me teme ia ile tāpenanga. Ia ele whaapea fo i ua le se lau pasene tātou. Ia meo mistakes e tupu tono le taimo le tālonga o tāpenanga o le lei. A ora kai ko fiku le wai le taimo nei. Na ona sasi au le si au. Malo le si au. Fa penala. Wale o toi maua aso fo ie peina tātou tauina le upo fai tātou taufu o le moa ele ifofoa. Ia walanga kai ko fiku ia so isa fa penga e ta ulo te to fitu fiki. Ni usila. Samoa wala o tātou le si sa ai filofilo i tūlanga i ole. Tama sa o il kai ko fiku. A ole te milal nei, ia wale to ia se vaenga fa pena e o afo ia fiti wale o to e guarantee se manu malo fiti. Ia wo fitong ia ifa soyo tua oi ia le pasi normalo. Ia talo si ia tau mo fainga le tato au. I le isi vaenga pe fa pe tau te o le plate por pole. Ia ai fatili monisio tamru sanga male fito amata fo ile tamru sanga le IRP le tau sanga. Ole super rugby, tato me le super rugby. O fai unga o ta le nei vai aso i le round 1 mantu o le tamu saka mua le fatoa amata i le ta'alonga le tournament ale super rugby ni usila ma au se talia ma le tua foi taru Markovic ia le na tau wa ese toi ma Afrika ia ma pe ona lanto tu fatasi al jemiral le o pe o le ona o New Zealand ma Australia o fai unga la nei o ta'alonga sai ai amata mai lava le aso for raile ta'alonga mua le ta'alo le sifi Chiefs ma le Crusaders mano malo fasi fa le le sifi le Crusaders ila lo la tu malai mo ele tele i mai moina tele i mai uofo ia le la tu la veilunga ia tato wa kalafi ia tu langa o le ungo ta'alonga malo le Chiefs i le Crusaders o le ta'alonga le va o le drua ma le moana Pacifica tasi le ta'alonga fi na utele fata mala lava le tato moana Pacifica manu malo le draw e le moana Pacifica le sa ta'alo i Mount Smart Stadium i Auckland o le ta'alonga i le vao le Blues ma le Highlanders manu malo le Blues i oi ma kau kia le malo le Blues ali i Highlanders pe ono sfulu e ayo le Blues ia tati tau le o fa'ale inkalesi ke wai le o sa au ia e mo ilantou e fia ile au le Blues pe se usera pepe ia ma le wadi ia fa me ala to le pulu o naima ia ai le manu wolu manu malo le Blues le Highlanders da loga le vale Brumbies ma le Waratahs manu malo le Brumbies ile au le Waratahs man to o le round 1 le fa hatu ia dalonga le stalonga mata ino le dalonga le va o le Force ma le Rebels mana ia tele dalonga le uleva na lead le Rebels pe ta ina toe catch up atu lava le Force ma manu malo ai e le lan dalonga ma le Rebels dalonga la ia au Australia ia ma le dalonga muli o le dalonga le va o si au fa pele le Hurricanes ma le au malo si le Reds Queensland ia fa malu ruan tu yang te o Joe Queensland ia e malo si lava le matang ioi manu malo fa mo ale Hurricanes le au ale Reds ia i le lata longa fa wai fo ile tamdu saka mo ile amatalia yo le super rugby Bluwave lua se fulu mal tolu nisi na fa ungo talonga sa fianga ia fo ia mar fa ungo le la fo ia yaso ta to tu malolonga a fo mai ta to me isa mo initial update mai so ta to tu i Samoa taro fa la Samoa ka fo i mala o ko ngalu au ro manga nei ko i afa pe to sa ili se lu au wa fo ia to na yo la sama so ta itasi
e te maua i le Tasi Market tātou au whelesia whako a oto me le sau. So mai ai le tū lea, o tātou whai pālangi. Whelesi na fo, ngā me whelesia ke maua i le Tasi Market. Le ngata i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karopi ngiki fo i lele le pink taro. Number 1, pe api ni waila e ofa Tasi Market tātou au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo i. E ma whaionga whai ei wha ausi. Whai ei kuka ese. Li liu mai le tū lea, le te sisira mai ai, angi ese. Maali eia, o lai sioki langi Samoa, aveni angi mo te mina i ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe, i nei le Tasi Market. A whaapea fo e ke aunga kae valu popo, e ai fo i le apa pepe. E maua fo i tātou whasi moli ngosi mai lava nei tina mata mai ta i Samoa. Le ua whaatawina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo i le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o a lea e au ngā mō ngase, ia ai mese fo i wha i le ino loutino, whaapea fo i tātou sama ngā pea. Aolo maua fo i tātou lenga, tau sirisira mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata i lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua warumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama le su e le toa tele. Ia wao nei foi vai tau o matua pi le mangeso kingo. Maua ma le tātou mangesia mo le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whai o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Ta alofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Toi whawhele atu le toi te liu mai ai o le porokalame o le Tautai A'e mai malolonga i le reivaenga o le afiafi. O nisi o vaenga sa tutupu si o tātou o turu i Samoa. Update ia, ia, tūlanga o tala la o lunga mai te tono si o tātou o turu. Ele toi nama le la ina tātou atu i le whai unga o le whainga pālo tala i titi. Po le whainga whiliwhilinga by elections ale i tū malova i monga numero tolu. Lea sa talia umai le toa tele. Ia, lea la ua ta o toi malama uru ngalu ia le tūlanga ua iaile i unga o le fo i whainga pālo tala i titi. O suina i e toru le sa tau wama iai. So these are the three candidates. Mo o jowi e rungo le tātou porokalami. Toi tu inatu. O le sui mai le fast. Ia, le fionga ia lau timu ia. O le sui sa tau waweina le fua le HRBP. Tō wha ia sa mau te mani. Ia, ma le sui tūtu o tasi, whenga i mali. O le i ungalana lena iai, o lau timu ia, va ai, ma waina pālon tae, a whelime se lau tōrusu maritasi. A whelime se lau tōrusu maritasi. O le tō wha sa mau ma waina pālon ta, e a whe valus furu ma le lua. A whe valus furu ma le lua. Ia, ma le sui tūtu o tasi, le whionga ia whenga i mali i. Sa ia mawaina pālota e na o le se lau ma le ono. Rono winga lau leo watula i mai manu malo le afionga ia lau timo ia. So yo le fast, le sa tauwai lalo le wha malo le wha tuai le tua sa mo watasi. Ia ma ua manino ai la le manu malo o le afionga ia lau timo ia.
wele se va ai ia ma ole foi la bu failo mai ele ofisa ole OEC po ole ofisa ole komisina o fainga balota ile tusi ua fa mauni ai nei le unga ole fainga balota sa fenga iai ma ua fa mauni ai le manu malo ole fionga ia lautimu ia wele se va ai mai le tu malo le fa balota o vai maunga numero tolu ia mau se vai nga fa tata le o ia ile tu langa o le sitting sit tonu le pale mene le tu inanju I lanu ina ia fai ngofia ona si le fia le la o tsa vali atu ia fai numera ono foa ale fa tu ile tu sa mo o tasi le tolu se fulu ma le lua tolu se fulu ma le lua HRBB se fulu ma le valu winga o to lusi le sino foa le HRBB ma le tu fo yo le tu malo vai mo numero tolu tasi le nei tu malo wai loa lava ile no foa le HRBB le sa tu lai mai ai ia le to fata puru upo le sunga bali ni ko li hang o fa ilangila na folonga le la Ryan, can we just have that one more time fa mo le la le la o to si la mai ai to se furu ma le lua ia no foa ia wa mawai na le fa to le to sa mo tasi se furu ma le valu HRPP ma le jolu tu to tasi o le tu to tasi le ma le tua ele o ilanto o se pati ai vainga foi lea sui fai pule ia sa filifili o ese mai le pati le HRPP e tu tasi le to fale ngom tu ia ale pe foi le telenga tu ia ma usiosi la tu la to ia na lo to si le mai ia le vai na man tu foi la o to ia vainga foi e te tau na usia le lua vai tolu o tanga te to no le pale mene po sui la to te yo ina ona pasia le sui no se tu la fono la lauto si le jai fa tai lava Ryan so o vanga lana le wa ya to auto mai ile un o fenga balota la titi le tu malo vai maunga numero tolu o sui foi la le pati wa tautu ai le tu malo le foi la pa inga pa le fai un le pa inga e mana tu foi ai si tanto le fa soa ya ona fa la tele le ni so vaenga ai ole vaenga la na we to su ma le lua su e le fast su ma le valu le HPP ia la tu su to no le palmene ma su ye to tolu ia e o ma te mine fenga le tanto wa por kala me utere I ma se update e le tūlanga walanga o nei le sa tōlo lo winai ia le whapisinonga fo ile mo sui to tōru e tūlanga fo ile na tōmau ai o tasina vaenga na lau walunga mai le weekend na janei o le isi vaenga sa lau walunga mai sa mo o tala o le nei weekend ia ma le na whaiunga fo le na vai aso o le issue le po o le whawhitauli le sa tūlai mai le sa whaamalo lo le tūmau wai ia le whaurulunga o le matanga ruenga o le MCO ia ele to na male lai na fo ia le fioga pulotu ati ia masitasi malana sui o le pulenga le sa fa malolo le tu mawar ka pedita ona o le mata ubu fo ilea I le usita ia o le fatonu nga male polo inga le ka peneta ina ia tau fia fainga malanga anga luega fa vaitemi mai lava ya January ia se ia joe tatalaina ma toe au mai se fa to fala inga le malo para tu foi lesa mai le fa linga le malo fa la telefoni ma fa ali tono le palmene ole masina o te se mana te nei sa tau fa ngatai ia ai si to tau fa to to le ia inga na u to silfia u yo le ia ole la u mai a enga ma mangingo ma to vai ia le u to fa fo ila le fionga pulotu ma le sui fa urulunga o le matanga ruenga Sinisi malam ruia po le MCU. Ai mawasa o le tangata le sa I tuantu nei tu la kauma ia. Se taimi o ruma antonu le foa tarsanga tu ia pem fa na mo mai sora vano le wo fa lo le tuen tauna tia fo ile na vaenga le wo fa ambilo mani no mai o le sofa le tamai tai o ngaulua. Sfultas. O ia leo le suicide ia leo le MCO le sai tua o me malavandei ile au mai ngole malanga lea e se fo yo le o fatonunga malava sa mafuai ona au mai malanga le mara tu e pe fo linga mai ru malanga le na saule so fitu mala so su mala todo o January
Tasi lana vaenga o lo la walunga le te mire nei. Ia, au le fo ilaia afia I manisi fo I o sui lava o le matanga luenga au lo lalo o suesuenga. Ai, na o le tasi la le tangata le ua faa maonia. Ua faa malo lo tu ma po tulina. Tasi na vaenga ma au lo la walunga mai Samoa. Ia, o nisi vaenga mana nei o lo tupu tono se tanto tuno I Samoa. O le tele o lua I selenga le mai tau tuai pe fo ila le taia ona lela. Le fo ina fa tau no mai ai le lua I selenga le tu malo ale o fale alili le fionga salani fale alili. Le sa awa I tuai le fionga men sta fa to anga fa inga faiva ya me se fo o nisi o sui o le malo. La tau te moli mawina le fa le lua I selenga ale fionga fo I male tu malo I fale alili. Mata ko fi le fo e o matu ina ndu lunga na nisi o anta. Pol na fo wai lunga I le tanto update ale to fa va ai I tātou tara tusi e rungo le tātou page al Bluwave TV na wai aiata o le tātou whaitau I ai. Ia matulanga la walunga o le fu article. O nisi nā vae ngā ma update o lo o tūla I mai te tono se tātou o tuno ma tua iei keisi sia sa whaatau nuina sa tōlau lauina I le taia ona lela. Te loe se taimi fo I mawai se tātou tala ato atoa ma se au telenga. Inisi fo yo keise sam fai ona tōlau lauina I peyo le sui to tolu nei ia o le isi keise o le tūlanga I le keise fo ilea le sa avea ma Attorney General mua le sa mawai atu le whainga malon tuwai tasi na keise sa tōlau lauina I le malamou mau atu ia male manisi lava foi pe ya le foi na toe vala wina ile mata upule I le sunga tula e pava pe foi le pule ia male la lu I foi le le tulanga I le fasalanga o lo ia la ua me se foi o le tulanga foi le I le tofiena o le tete o le tuangai o le sila na vaenga a tonu sila mai lava o le mau tu lava update lunga I le tofa va ai na folasa tato atu le malolonga a foi mai faisinka ko faso tato faso nei nisi o vaenga o lo la lunga mai tono se tato o tunu e le nei vaenga o le afiafi malo lava ua whaapengo whiene le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le lato au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app I lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau lolo sila I le icon po le whailunga o le PacificEzy ona e tango loa le e kiliki ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maumanga e mo umia taipe o lau tusi folau po o lau laisene ave ta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua. La foloa lau se le ni Samoa. Moni isi wha matalanga wha so ta ile numera o valu se lau o tasi ono pe asi fo le lato upenga tawhailangi I le www.pacificezy.com. Malole ona sa Samoa I le toe jaliu mai o le polokalame le livanga o le afiafi ia manatu fo I o le ua ta o toi panga nisi o tūlanga e mai sof o update mani si o tala o mai si o tātou kuturu I Samoa me se fo I o le ungo tālongo le riva iaso ia ua mātou ia iau te ronei ia ele yangi vahenga lau walunga tele o lo tutupu e se mai la I le tūlanga fo I o lo le recovery process le fai nei mo ona o fai ngā lo longa me se fo o le fa manatua nga koe makua mo ala val pitonu o West Auckland I ti munga le na po lua e torua so tanwai e se mai I le fa o Gabriel ia o fai lava ma fale tonu ma tou I tūlanga I ti munga te tele me se a pitonu e lo fia ngofie I le vai a me se fo I o le tūla lantai au tafo vai tafi paulanga ngai kala la walunga o lo tutupu ya matou I ni usila nei ai o le tele lava o vaenga mai tau atu o lo tūlanga la walunga ni si o tala fu I le
ia e fia ilo tātou patunu la tutupu matono sio tātou tunu pelo Samoa tātou whaasoala i nei vaenga o le afi i le mata upu lea tātou atu mua i le mata upu le matanga ruenga leo le MCO te lo foi o le ua whaailoa mai i Samoa le ano fale antoa o le foi a mata upu ea ua talanoa ina i le tele o media me se foi lantou o le au whaasalalau mala leo ese e no whaitau i le article le talamua ia me se foi o nisi o article lo au mai e nisi foi o newspaper i Samoa pe o lae mai o io le lei mai ai le article lea po o le tustosinga lea ia tala noanga nisi o ilantou lea ua koe kaukakala i le mele o lea la ua toi tala noa nisi o ilantou lea sa ai filofilo ai o lea la ua pe ua toi tau tatala mata uina ia le tangata lea sa itua o le mea tonu lava le nei ia te aula o le vaenga e afua ilo ufia whaasoa i le mata upu lea ona o se tūlanga na a mata mai lava i le maitau dalu ona suia le whainga malo e iai lava whaaululunga o matanga luenga le whalau kele lau kala masui sinia when I'm talking about whaaululunga ma o leu te tala noa i le management level no winga i lenga e saua ma le CEO assistant CEO o general managers po le halava le whaatulanga o le skipunga i le leadership i tu tonu lava o matanga luenga le malo o tou le whaatau i le whaasoa mai tau wina lava e le asa lava se kaimi ma se tangata e pei e whailonga finga ngalo ai tu ule finga ngalo le malo po le mingi skafo i po le matanga luenga mai nga na le enko nga le ute mana o e tau li lifa i le whaasoa le ne yaso la le tuli matana makanga wingar kanga kako kasia ai se i whaalau tele le whaasoa e pei talu no mai le whainga malo fau tutonu whaatu tui le tua sa mo utasi e le misi lava le alua mangua e se whai unga ua whai lava e se CEO ua whai e se sui CEO ua whai e se initial poolinga e au noa male si la fia ele minister ka kere kau ka ua akua ta te le tau ta ua antua whabena na i tau te si la fia nga maka mai lava makanga ruenga wa o ngari simtanga ruena na manu mai ele me whabea ia o hiyo le kili o makanga ruenga kili to e au talaina peitai o le fesili lo mafau ai se ai e whainga ka ingo kou si la fia ai se ai whainga ka ingo kou io e inga ai se a fo e whainga ka ai ona o tou sui fo ilele e tautua le malo ua tūlai government of the day I'm not talking about fast I'm not talking about HRPP ai se ai whainga ka ya o tou le namea of siringa ai se a lava e pe fōringa mai ali o le whaingo fie na mantou malamala ma mantou ne i le i aungi mako whailonga ngai ko ki ai a le whaingo fie na mantou i o eina ma mantou talia ina le avenga o lau submissions foi le avenga o lau o lau lango ma lau i o eina ole tautua i se whainga malo o tūlai mai o te tauna sui ai fōlinga mākangia mai o lea wa sui ia whaipule ia o lea wa sui ia whaipule o le HRPP o lea wa lātou i o ina sui whainga malo wawhela o ele sui a o le pale mengi e lea ia se former minister let's say it that way e lea ia ma se former minister fo ile le po ila tou le tua ngai le taimile nei sa avea ma mingi sky il pa inga utona ia tu e lea mangiso ila tou e fo ile le e makua sopo ilunga so na fina ngalo anga i mingi ska o tutofi le taimile nei la wala ko io inga
A le pe fōringa mai e tu watu ia au tau le au whai ngā luenga. E pe e se ko si kaili fō. Pe e se atu si kaili. E nana whai atu la utala i le vaenga lea. Ona e leo se le sona le lei, e leo se a o onga le lei. Mo nisi o le asa ungi aku i kofinga ngā. Ia. E kusa e pi fōringa mai, o lea e tau te whaata o toa se a la fua le lei. Mo tangata e mawhaionga apalai aku ia wangofa penga. Kusa o kangaka ngā le eiso ngā loko fo ile le whape fia fast. Le ngā le no fia fast o atu le mele. O lewa e no fo to se loto fo ile le ele nganga fo ile o le wha au. O lewa e ngofo koko le whakura ngai kokongu o le matanga ruena na kai ai. O ke loa. O e hala le whaila ukala o tau le management se leu te tala noa duai. Whaururunga mkanga rue. A ele fie la whaasoa leo ke whaia kulongo winga o e tonu wa le fitau iai. Longo winga fōringa mai. O e lava lea e te ngofo ma whaukua le au whainga luenga. O wangi i whaalongo se si mingska. Au ngi whaalongo fōse si ka pingi, au ngi whaalongo fōse si. Ko au mai ngai hele rongi mea. Sua leo tala noa na tala noa. Ele wakakau e ongo ko o ifo tu te lango le whainga malo. Ele lo penga le paunga o le paia inga. Nau leo te whaasoa. Ele lo penga le paunga o le paia inga le fast. Tau te li loa langa o kangaka o le atunu o le pawa. Eoi. E tau te li lo fo ila peo o kule ile si paia inga wa le langu mumu le pulo o le malo o le langu moanga ai lang pai pai. O ila fa se paki. O le o te whai atu. Ai se ai whainga ka ai ona e malama ia. Ai se ai whainga tā ai ona e lango ia. A o ai le malo le ngai ke kaukuai. O ai ele malo le tau te tau tuai. O se malo meleke. Pe ua aku le whaatua ma avaku se la ko malo e ka ua le malo ngiwe. Ele ai o le malo Samoa. O le tau te tau tuai tangata Samoa. O le winga la ai o le whaamantalanga. E ta tau ona tau usita ia o tau taitai. E kakau. Lenga a whai ma tau te whaasoa. Ke ila ue fisiri mai. Ia o le hara kofi au o konga ia kongo i whafuko ke kalangoi fua. Te le ia o la man tau whi au. Lenga e manu le tawae i ona fulu. O le winga o le whaamantalanga. Ma tau te alo lofa i taitai e wa avea makaikai. E te tau fo i ono tātou usita ia ma whaalo alongia. Ai mai sea, o ngai kokongi ai, ngai mawailo kokongi ngai, ioi. Tau si ai fo ilo ainga. E whaatala sua ia tunu unei. Ma tau teno nofo, e whaatala sua ia e kani e ka ngaka fo ile ula mai, le au konga e ula mai, ka fiki ula mai paralangi mai set. Or kowa kongu uri pei e pule harka ngaka ia yanga me fai. E lei ma sesi e ma, o le toinga, o le mela na le popo e, i santia tūlanga mamalu ma tūlanga alo ia, o si o tātou tunu. Le alala na le no fa so fa ala we tele le foi la wa tu la i mai le vaenga le matanga luenga o pisinisi mala manuia ke le yo le manguia lea e maua mai ia ila ndo o atu mautu atu nga luenga fa vai taimi peita fa merikala le kusi e le sili o la me le sili e le sili ya se me ilo fa longo ele sili de kaulanga nga ilo le whaalongo. Ele sili foi. Ia le nga o le mamoe po a gai lo luska. Hana? Ai gai la ile kaua. Po o le alo nau alofa. I ngai o lava ka ngaka malo lava a inga ngā lenga kumu mai le wa lele. Le na amai e mai. O te rona utala na. O le ala fo na e ala iona o fai antu o au ia o ke makua i o ule i o inga. Le ave o le malo si anga e fili mai aie i la kou ngai ngofo ko kongo le makanga ruenga lea tangata e o mai. Ala ko inga haka lea. Vai le ko inga haka mongi a lea. Ia. Le anga o le ute fai atu fai au ia.
o ka ngingai o ka maiki o roka ngu, ka maiki o roka ainga. Le uko kiki lua le koru kausanga. Ia, nga fola mai ngā luenga ma waku, uma fai interview, ma mea ia, wako kiki a koe expired kus fola ngai ka maiki o ngofo hama whakati. Ia eva ila tātou ia, o le fai ala loko, mai ala malanga ia, ka ngaka ia. O le winga la tātou whaasoa le ne vanga o le fifi, a tonu e ti matala upenga oe le whaururunga o matanga ruenga, oe le management team le iai. Po oe fo ile ke e whai ngā malo o putu sao. Awala ke ka alo leanga i ngā leanga e afu e whai e oe ai sa tia ai le matanga ruenga, ma sa kia iskangaka. Awala ke ka alo leanga i tonu i ngā. Ai whai le mele nga sa unga, ke roe, e o lai lo lotor sa unga fo ile le ali sunga tuira, e pale sa whai. A whai e ke leu se kai. Nga lo puale nga wha le tuila, e sunga tuila e pa tonu o le pale mene. Le la utoi wha manatu atu. E ui ana, ele i longo le leima le i longo mali i le wha fonga le atunu, i le sa ia la foina iai. Anga kuki si le fia umar kala lea. Ai ai se isi, e le lango mai le meu ki whai aku wai. Pe le i o inga. Ngā wa i loa le me whai, wha mawai. Ia nga, ore kalala nga i to e watu, te mina i mto e wha manatu atu. A e loa i ki le lango inga, ia le ngei fo i whai ngā mahalo wa iai. Senga, wha mawai. Arua se mara mea ngai ke iai, ave le awa noa i to e wha asala lau, oka o kaengi kako kama wha ngau kama mai. Le la au mai wha forkota. Na e la utala le la u wha so antu. I le mahenga lea. O le na o atur company Samoa le sa o fisosoani ai. O le ainga energy sunga le whawhia ngai. Le o wha atua. E su e ia ilan tofu ile le fisosoani ia ilan tofu le sa magumia malisei. Lua se lau se fulu lua ava noa whai ngā ruenga sa mātou whaatala noa ina le moto Samoa. Sorry, lua se lau se fulu lua tangata nao mai. Ile asfarili. Yes, astonai, sorry, astonai. Lua se lau se fulu lua tangata antoa na mātou whaatala noa ina. Ile awhaaso le sa whai eile maenga le. Ai ngā o le 5 se fulu ava noa e mo mia mai. A o le winga wala inga u whai ele whaasoa lea. Langa e ko ngeki le leima so tanga le leima le mele te whaasoa tuai. Ia oe le ke fia ai ko kongu o makanga ruenga malo ai ke le o langolango inga ma whailo lo lava fia poko. E siri lo wha mawai e nana o whai atu. Te ilo tangata na uwa aianga usiakia o mga la tau tusi talo sanga ma vaenga ma la tau qualifications ai le watu e whaatala noa. Oka ingi ka ko PhDs. Ko ikiki ko aongo lo ia la iai. E lau, kere ka ua kua suafa. A le lau ta ua atua. Ia la tau whailonga. Yes, doctors. E iei fo itangata o assistant CEO. Assistant managers. Ia mai makanga ruenga malo. O le to a tele o ta o ingo ulo ai. O whea turisunga te whawhia kenga tole fo. Kalo whai oka engi whailonga o nei tangata. Ole lumana i le nei o Samoa. Le la au whafol pumping sing. Ango le ainga energy le vantua i o. On sosoangi ngā ale sunga le whawhia ngai. Ina ia mo i lato. Ai ai tau no mai. O lau ngā ruenga le nā te whai ngā ruenga i ngengi usila. Ua mafua lana o whai atu. Oe le ke le fia. Le ke le fia lango le malo. A le ke wha mai mau kaimi i ngā. Ioi, ma e fia kama ma e fia kengi a. It's just a matter of time before I'm away o iau mea ngai whai. Yeah. Le te ua e whaapea. Le te ua e whaapea fo i le ya, so whai wa ai i la whea kusa o lau whaasua dino. Langai wa annoying i o le mele o le tau le lango sua. Ai whai la wā tau a mio e pie pule au ko pie e sele mingi ska e se fwoi lau oe kama i mingi ska. Ia. A e loa ke le lango inga wha ma vai. A vele vango i lisi
PhD ngale malisi kipilo ngale malisi failonga ngale la mai maule ya tele fa pe o te nga vale tulango ngalu nga tu va mai fa ta e maua le au nga le ano fale o la faso o ela le ke fai va alenga e arwa ku fo i nga maka nga o ngor so kanga na mafu fo ina e maua le nga ruenga o nga o se fo i tau i ai ma se fo i nga ru i ke so kanga ai mai le amatanga ma le ala ke fai va ya ma e ia o ela le na fa ma vai lo se mai nga ai o tu ni si tangata ke lo ai na fa pe le fai ngo Samoa kai pe yo le fai ngo skeli fo le America nga uma o le pele skinge arwa tu pele skinge fo ma va tu mala na new administrations bengi ile ya la ngi me fa pe ya ta te fa tu fo fa bena la ta fa so ele a fie fua i la tou o lo o fai sa o nga luenga o ke le o fai atu fo ile fa so ile fia finge ke fa out fast no nothing like that just do your job ele fe kawila le mele o le famai o ngai faila nga luenga ale nga fa atonu o ele ai work up nge kale nga fa fa ko ele o le mingiska nga o le mingiska fa atonu ina ole malo nga va tu le fa atonu ta ofi fai nga malanga si kau pole si le lei ma fa tu langa le lei me tau na fai o binga langa wa le fisili a fa pe ma wa so ta va no fa tala no ai le tu to fin e ka si ala fisili ke fisili ke le fuara ma ngasu fisili sa o ye ai se nga ile uska il fa ko ngar ka pengek ai se ba wa she needs to answer that ai se nga ile uska ye e se la me afa pe ngela ngela ka di mai fa pe mai ya wa fosi mai ya you know I'm just thinking o looking for looking for kuanga scenarios wa mantua o lena mantua to e fo ile demand di Samoa a company e fi mai kanga ka timing ko ka kala ia borders ono le mo mianga sa yai or fisili la afa pe ngela ka li mai ngeli mai ka ile fa be ya wa makua I pressure mai ya ber company malea o le fua halu la ko kupe pala ingo visa fala ngai e fo I la to la o mo visa la ko visa mo fa pe na mo halu ma ko kupe wa ko kongi umar kampagi mi nga so what o mi nga la tala e lusi ai fua la ngwa ruenga e lusi ele la wo lusi nga ruenga e se vanga amu ia pe fa pe le la o fa ku la kampagi le se chop off of nga le ke se ke fa nga ruenga e tau se swangela le inga malu ai nga moleanga I luma wai pe fia foi sau tu petele o lo mawai e uma lava winga la le na fa ya tu la utala o le fisili ke fia fisili ai se anga ele uska ai le fa ko nga lo ale al parmen o ya le ale al cabinet ai se pe te fa be mai foi la ele ona walu ku per kampangi o nga wa ele ma fai ya o nga justify nga le vaenga le o lo le usta ia o le fatonunga al fai nga malu e o nga ke nga rue o kan ka fai nga nga malu le vaenga na wa foi no mana o fa so le mata upule va ai ma le fa ngo o ko o kai se ko akele o ila to lo no fo ma fai longa manga va io ma fai fo ngo ko fai nga ruenga ya ai le faina le la o sa ti ai fua lo wa vanoa ma fia ia se vanga ayo sa o kala fa fa o pelenti manera nga sa fa ia ia na le popole le ai ja a lusi se nga lo nga se tangata o levo na tutua ta rofa mai mau fo le mai se o le inga malo lava ainga sa tua ia o e wai le na ma le laina tele me tutong ia le o le anta fia ia ono le nau la vai le ai le manu penga ya ave foi la le foto ia ni si o ke lo por masinga fo por masinga ku aku por nei foi tausanga la tau foi manu mai foi le va o ngisi foi na tupu mai foi ni si era va pena ya malisi va nga mana tue fa so ia mo o yesi tanto fa so ngole nei foi amata ngole vai yaso ole i ngol fenga balo tau tu le mai ia o ta fa longo tu lava fo I le tele o I la to o te fa tu la tala there's so much
le wa tatou alu le tausanga lona fia longa lua engi po longa koru talu na a tu le melfenga malo ya longa lua male afa wa kele fo ia nga kau ngenge fo kwa ngone ai e tante fa ya tuta ita ole tele o tangata tala noa fo ile le so negative about ile un orfenga malo tale nei ole to tele o tangata e ki ngala va fo yo na ta auto mai le fai un au ia ai le ma fai lava fo yo na talia o e se Samoa wa kele ari swinga o matu wa i afeki uma mea uma nei mea fa porkiki jala le o matu wa afeki uma mea uma ia tava vai e tua i fainga mai ngol fainga ba lo tale ia manino ia ile ia fo i matu wa swinga te tele lava mai le mesa ia lava fainga lava ia o le faitau o le update fa nei ona po fa ona po ai na paule me o tai loa tai malata va vai atu ia ua ese fo ile me o ile fa to fala inga le tu malo vai mo tolu pe afu antu ia ile i unga le fainga balota o leu te mai tau lava talu mai le fainga balota tele le sa pe na fili va ai ia foi no mera mai unga o le o tu malo te tasi ia ona fa nga solo mai la ia le kulanga fo ile na pa u te tasi ai tu langa fa tu sina ai ina o toi faila pa elections ole upo moni lava ia pe atanto wo i tu langa o stats mai pa elections o malava o tu malo o malava the majority ole majority o tu malo o malesa HRBP o suia uma suia uma i ku malo na bau wale tu malo lea na tu mau lava le no for HRBP mai pai elections o le tala no tu palo tala Haiti na o le tu malo lea o ana o faingu mela nge wo kau nge fuai o ana le ia fasto uta le fasko uka ma na bau lava le na o le no for pe fa pesa o ko ma fo fawat na bau lava na o le no for HRBP lea na secure ia ai ui fo ile na secure na matua va la lata lava ia le fionga ile la ona fosia so ngai ona tili ia male tina fo ipo le sala tau vai la lo fa malu le fa to ile to sa mo tas sa fela ka ilava ai mare tua o le tu malo lava le naia ia taruano ta ola mai ka ikaia mo ta fa longo tala anga o le tu malo le ia o le tu malo lava fa HRPP fo ile le fo ile nta wa vina le fo le fionga tole fo fa fisi ma disi lava ilumatu paula nga ai kangola e fua mai fa ma fu fau ia te o le tanganta mai tau mai ile au fa lele ile au mai tau ai kango fu fa ma fu fau i tu malo fa la lili le sa manu malo mai ia le fionga nga afta si ateo fo ile lea ile HRBP ia le nga koe fo ile fa nga baroka ia le ua manu malo mai ile fast ta sila nai tu malo e usa waile fionga ya mai avatito o le si tu malo o sa fata iyo ia le ua manu malo mai ai lo matia man o le si tu malo o i fefo ile no i sanganga fa ia le sa tu la i mai ai le sunga loia ia tasi patia ia le fo wasuia i le sunga ia tagaloa poro ia male tu malo le sanganga lua male tu foi la e o to male tu atu male tu foi o sanganga lua tasi le tu malo HRPP ai male tu ala leila le ile se ala tala le no fa tu lenga a fua ia ile toto anto o tangata na balota e sui to tolu fo ia le fast mamao ia ingare mangu malo le fast i le vainga le ile tu malo ai ona
ia o le latou lava faatou falaʻiga e o uma le koʻokoru manatua lena iai faalogo Ivan o fata mea fou ma fata Ivan koʻokoru ia ae na o le toʻalua ia sui o le HRPP ia lena manumalo mai ai ia le tofa maulolo tavita ai antu fantasi palokaga maua e le koʻokoru lea le fast e lē kaikailaga soso iai le afa o palo tana mau le HRPP uiga la le faamatalaga kasi le gai kumalo agasaʻo le latou ana saʻo le latou mamate a le faatuatua i le atua sa mo ua tasi agasaʻo le latou game plan ii ia o le alaga e talanoa mai fai numera e uia la o loo tulaʻi mai ai le HRPP ai o le uiga o laʻu tala le tau o vatu le faasoa ua ese le vaega ua tata mai ai le atunuu ma le latou foʻi o e taʻu mai ai i ia o lea ua faamasani Samoa i le tulaga faapolokiki faiga faakemokalasi ua masani Samoa e ui o se vaega fou ai pau lea o le vaega na faigatā na faaofi loto ma agaga o le toʻatele le afua ai lava ona maua feteʻagaʻiga i nei taimi ona o le lē malamalama foʻi le faigatā na malamalama i le soifuaga faatemokalasi le uiga o le faamatalaga e malogei le sifaiga malo po le sipaki e iai le fuafuaga e ogo faiaʻiga i le sipaeaʻiga e iai le fuafuaga e ai le fuafuaga e ogo faiaʻiga i le sipaeaʻiga e fetogi ai faapena pe ia o giusila ausikalia le ala foʻi la lea na afua ai ona lolofi atuloa le toʻatele o tagata i atunuu i fafo matau mafai e faasusulu aku le malamalama lea iā Samoa manai o tatou aiga ma tagata anuu ua kakau foʻi ona outou silafia ma outou faataʻitaʻi tou te soifua maola i le soifuaga legei e kaʻu o le faatemokarasi e te tau ona outou silafia e lē tufaamauga ai pea e lē faia mo se tagata po o se paki se taʻitaʻiga o se malo e oo le faavavau langa ile ilua ma usau fo ya mai Samoa o kere ilua fa penga e kakauanga fesusu ya e pe wa mana ya le tanto fo lau ka ko sau piko kasi ya lava e mo ya sa ya ia nai tu wa ngai fo i initial time ma tu la fa pena ya ainga sau piko kasi ya fo lau ngai e pe ta ila ina ua suia le fa inga malo ma yesi si paki e ma fa yo no mai ma fa ilo mai ma fa pe mai ya watau fo tatou faataʻitaʻi a madou ana vatau ua tatau foʻi na tatou faataʻitaʻi a madou manifesto ia o madou manulauti ia lea laga afua i loa ona tagoau atuloa ma tagata i atunuu i fafo ia ua laga o le memoni a lena o fafo o madou i fafo lea na mafua ai ona suia le faiga malo ai kei loa le mea malia e taualuga atu ai le faasoa o ke faafekai ia i le vaega ua tulaʻi mai ua koe amaga ia leleai makou fafo ia ai tatou lele motu o le mea o le faatalanoaga le ua iai nei le sau i fafo o lava i kaimi ia o te fai atu ataʻi taualaga ioe no tau mafai atu e fesootaʻi atu inā vaitaimi i Samoa leai ma se avagoa e filifili mai ia e Samoa ia e foʻi kakaʻikaʻi ia e filifili mai ia le ala leo e a faapea foi la e sau le ala leo lenā sa autai ai ia walaga le toenā malalaina sa au i le tautua foʻi le radio Samoa ia e isia mapolokalame ma le fioga ia lagalau muli talo ia laʻu kama ia asavea na saina o le tano ava o inā lau te mo le mauina ai o matua i fiu e tau mawhai atu. So maavanoa. E ioe mai le na taʻitaʻi o le ituaga sa ioe mai sa taʻitaʻi o le malo e ioe mai i laga faakalagoaga foʻi le faatalanoa i le radio Samoa i taimina le fai e stoʻina o taitoi posa sa ioe mai lava ia ae sau ai ma le mea ga pei
io mai foi markanga kai fa karangoa pi tau fili mai ai foi martanga time fa o matau pi ta mau ele ma faiona fetong ya mai sei mo foi ni manto va no fa telo na no fa tu fa pena ai fa fetaila ile mele o kupungi ia o manto o suia ila le va vai ma le silsila mai sa mo ia o tau mana ia na ia matou tangata ia tunu i fafo eu kile pe o te fatu yo no I'm speaking on behalf of the hotel ia o le la walo ia mama na ia mai ngai se lengi ia la fo so o tu ia le wa tau mana ia mai ai leo ila tau ia tunu i fafo tau le ngai le ale to lo au le vai vai mo fer faninga mo Samoa au ne ia ve nei vaenga ia tutupu ai ni pefea e me se fo i mafa au i pe tu langa o le fitu ia i male feitakai ia te uia fa'aftai le tu malo vai maunga a ye se me silio no to fa'aftai ua maua so kousui ia le anga ua failangi le fo launga le fo isa ave ye le fa'atu tuanga e tu le fo e le na fo i mamauta usanga dele ia le la se mera ele fia pa fa pe ua le kula usui pe le kula le sui ko kasi pe le tu ia pai mala fainga e momo o ye no, a ye se me ki whawhitai ua toe no fo ia le no fo ta vita. Ua toe maua se e whaaleo inga. Mana tua, ua nao i la tau o ni au na ia o ngā yo wa au le pule wa au o kuro fo i le paya inga e whaaleo a mai pai mala whaia. Ai a te oele. Tangaro tusi le tu malo ma le whiriwhiringa. Ai ia maua i le vi inga o le tua i me o matatou te whaia. O taurunga proklame le vanga le fiafi. Tatou whaasoa tai au, ia whangasoro fo ilo tatou malo e au mairunga o le tatou porukalami. Si ka kosia sia kui Samoa. Ia, inisio tatou whaatala noa ngai peio na masani ai. Au rite le tuoto tai bro de fiafi mo le tono whaanga o proklame mo utu malava. Au ane ingalo le whaafifianga, ia ale fio anga o santaua i le asoto anai nei. Whai unga le nei vai aso. Ia, e whaia i le paradaiso. Fio mai. Ia, awa ase o lo ma au, ia e lafo umai Samoa. Ia wa fo ile fatala ulo mai ale e kalesia katoliko tu sai fo yo le mo mianga ia i tu langa o le ngalo ngale tua ai fa mangaro se mango le tau tu bali la fo fonga vatele to ona le leo asianta fle malu ia fa to fa tu le ia so ngofua tantu filo ile so tayo fa so foina. Oh wow. Come God make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Serioso, con ai sen mai sau kupe ngan si fa le malan sa malaki. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Si fa mole soli. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. Do you have the barbecue, please? Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Talofa! Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au au nanga i lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte fia ona premo o Samoa. Papetai la fio mai. We will see you again. God bless. Taro fala va Samoa. Ka foi ngai mala o ko ngaru au ro ma manga nei ko i. Ava pe tau sa ili se lu au o wa foi ia. To na yo la sama so tai tasi. E te maua le Tasi Market tātoru au whelesia whako a oto me le sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālang. Whelesi na wafo, ngā me whelesia ke maua i le Tasi Market. Le ganta i lori tātou talo ni wele ar kama mai fiki.
karopi ngiki foi lele le pink taro number 1 pe api ni waila e ofa tasi market au maua foi tanto maukeni so o situ ai nga sai se mana tua foi e mafai o fai fa ausi fai ku ka ese li liu bai le tulea le tisi sira mai ai angiangi ese mali ia o la sio kila ngiangi Samoa aveni angiangi mo te mina ro ai maua mari tanto popo e fai ai lau pepe I nei le Tasi Market. A wha foi ke aunga kae valu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou fasimoli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta I Samoa. Le wa whatau ina I so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le ngata ilea, whaupo foi le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa oa lea au ngā mō ngase, ia ai mese foi wha I le ino loutino, wha pia foi tātou sama ngā pia. Aolo maua foi tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga tai lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, lea ua wharumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama lea le su e le toa tele. Ia wao le foi vai tau o matua pi le mangeso o kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua I nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui maloloina nei e te maua I le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o hawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soifua maloloina. Tūlanga I ngase o le suka, le ngāta fo I leo ngase o le wha I tulou. E whesoa ni fo ina I wha I titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo I peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo I social service referrals, food banks, le ngāta I lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue I Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road I Paimiua. A whapele mwhaiona e whio mai, e mwhaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1.